Da li mislite da je dobra opština Centar što organizira ovakvi nastani? Da, super i treba često ovakvi nastani i grade se graduje i super. Super, treba počesto da ima takve rovode. Od kada dođete? Iz Beograda. Dojde specijalno od Skopje, od Ovo je Centar bravo, ovo samo za ovu priliku. Gotovo sam svuda, sve sam video, idem na žurke često. Mnogo je dobro, super. Mi se dopađa, super. Nastavno te perfektno izvede. Da, super, meni mi se sviđa i mislim da povijek nastani treba da organizira od ovakav karakter. Odlično je. Super, odlično. Da, treba da ima i drugite opštine da počne da organiziraju ovakve nastane. Prekrasan nastan za grad Skopje, za opština Centar za Makedonija. Mnogo mi se dopađa ova žurka ovde. Da li vi se dopađa? Da, ама се примамо, мислам дека ќе биде проблем, ама супер е. Da li specijalno dojdete za taj Ама да тури дојдовте и од Кавадарци, Dojdete od Kavadarci od Skopje, od Centar za Daš Berlin? Да, она од Кавадарци, јас сум од Скопје. Da li mislite da je dobra opština Centar što organizira ovakvi nastani?